Sande huire omukama wa Bunyoro akatwarwa muri Kampala kuragura bwanyuma yo kugeraho rukoro na senyiga ebyamuteganisemu. Ebyo bikiryaho Chief Prince wa Bunyoro Kitara Kingdom Engineer Fred Mugenyo Ruciya hamwe na Andrew Kirungi byakutaga orienganzi ya Bunyoro Kitara Kingdom bahamya makora gerizo mukasheshe ngo mukama riyo nakira kandi nabasa kusiburwa shahayona. Kabumba riyo akyalo mwirwaro Embeera terindi stabilizingire hakiri oburwaire bwayizire kumujanja bwangu so stabilizingire ngo kwabagambire buli amiga kwasiro kisenyiga kandi cyorekera goza kumunanka pneumonia so nikiba mu baketingire bwangu baitu hate abadaktari gezeho kandi ata stabilizingire no kurubata na kura exercise mpora nkabulikiro nkwata nakora of course kubanga nkubasima prayers zibamhereze batera likira muno habugwati bulakaba senyiga kimwizire kubibambi baitu hati berete abadaktari bakozera omulimo gwabo abasajja ali mwirwaro Kampala ali akutunga obujanja kandi tali kirudu ndoziraba mu muhandike ngwa kirudu hala ntinja kubagambirayo habwa abakubiyo kwirinda kandi okulinda nokuranti umuntu akujanja kandi umuntu utinsa ko kujanja ko kubina kubikorwa byo kwirinda byo kugendereza kandi nyicyaka reno mu kiro kuronko kwari kandi ayiyongere kuba kurungi kandi nikarayirundi umuringo kwari Terikwerarikiriza. Abarikiko ahagatiye kayo mukama hamwe n'abashaho Ryondo za kutekatekwa hukorebe ko bakubasa kutwara umukama heru kutunga ubujanja bukiraho mwe hale kutunga mahure kugayiha social media none kugayiha umbicuke bindi ebitari utakusa kuhereza amahure yakahikira kandi no ndabeke kigambire bati kusaba ati twegendereze abakuba buli muntu wena aina muntu wenu warwara kimanyisa cyo kugendera obazaho nekyaro ekinaro kitwegendereze obutuku bantu handika amahuri gaitu kandi no kulinda ikitinsa ky'omukama yayongera yagira ngo bukama bwa Bunyoro Kitara Kingdom nuvuye buri enyuma yo kuragurwa ko mukama ngo nabwe government yayambere mu kumutwara Kampala kintu kindi akurolero bwa kujanjabwa abekaje hamuna icyo okukama kiti amazina ya government mutuwaire mutu yirona ikibayoka icyo kusimira president tusindikire nyonyi ekatwara rukyabasayije baje kujanjaba iyo nabyalo bikono ya family ye hamuno okukama ibintu bijaho bwa nyuma yo kwikumi kutandikire ko kuragira ngo mukama atwarwe kuragurura muhanga gaheru ngo muri India. Omukama Solomon Igoro kubanza atwirori yo mukama wa Bunyoro kurwo mwaka gwa 1994 bwanyuma yo bukama kugaruraho obwabire bwihirwaho mwaka gwa 1996 gasha kwa gada saba abwa Sky TV ya Genshonga.